Over to you, Magwa. Hallelujah. Ngiyabingelela abazalwane bonke base House of Praise ekudzabukeni kwekusa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Ngibingelele makwami nababo wami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Makelibisi. Hallelujah. Ngathulele ke saluvuka. Hallelujah. Egameni lika Jesu Kristu siku night of power bazalwane. Asithini night of power. Busuku bemandla. Busuku bemandla. Hallelujah. Jesu Kristu ukhuluma nebafunzi bakhe. So utawuhamba buyele ekhaya ezulwini. Uthi kubafunzi bakhe, lalelani laba funzi bami, hlalani eJerusalema until nize nembathiswe noma nigcwaliswe ngalamandla labuye ekhaya ezulwini egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lalela mzalwane, sebashumayelile bakhulumile emavesi lamaningi, balikhulumile live laNkulunkulu. Ngifuna ukukunikeza isiqiniseko sokuthi impilo yakho after this night will never be the same. Uyophuma la mzalwane, impilo yakho angeke iphindze ifane egameni lika Jesu Kristu kuphela. Nangabe kuthi wena utela uthi ngidogcwaliswa ngalamandla akamoya ongcwele, udogcwaliswa ngalamandla labuye ekhaya ezulwini. Hallelujah. Usinvitile umpostoli wethu wathi buyani ku night of power, lapho khona niyogcwaliswa, lapho khona niyogcwaliswa. Tshela makhelwane kuthi namuhla ngiyogcwaliswa ngalamandla akamoya ongcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngoma ke thwala lome phambili, ngidawucela ningifunzele live laNkulunkulu sebawakhulume onke egameni lika Jesu. Sengigijima ngiya lapha ku-Isaiah 40 evesini lika 29 siyofika lapha ku-31 egameni lika Jesu. Isaiah 40 evesini lika 29 siyofika lapha ku-31 egameni. Hallelujah. Isaiah 40 verse 29. Ubapha emandla labo labakhathele. Ubapha emandla labo labakhathele. Lalela mzalwane, namuhla ukhona la. Nkulunkulu utokupha emandla, Nkulunkulu utokugcwalisa, Nkulunkulu utokumbathisa. Noma ngabe kuthi ukhathele, ukhathathwe tinkinga, ukhathathwe kugula, ukhathathwe tinhlupheko, kodwa namuhla Nkulunkulu utokupha emandla. Hallelujah. Utokupha emandla Nkulunkulu. Kuphela na umthemba simakathe asambe makwami egameni lika Jesu. Emandla alababuthakathaka. Utowanzisa Nkulunkulu emandla alabo lababuthakathaka. Nangabe kuthi ubuthakathaka, lalela ngikutshele under this anointing namuhla simakathe utowanzisa emandla uyawuphuma uphilile. Hallelujah. Asichubeke sese. Nalabasha bayaphela emandla. Nalabasha bayaphela emandla. Lalela mzalwane, emandla ayaphela, kodwa na uthembe uNkulunkulu uyokupha emandla lamasha. Hallelujah. Jesus. Batsinwe. Lalela, ngewakho emandla uyatsinwa, ngewakho emandla uyatsinwa. Ngewemuntu kuthi wena uthembe makethwala noma uthembe mfundisi Makhushe, lalela mzalwane, uyatsinwa umuntu. Hallelujah. Asambe sese. Nemajaha ayakhubatela. Emajaha ayakhubatela bazalwane ende njani awe ngoba bathembela wabo emandla. Hallelujah.
Kodwa labo labethembele Kodwa labo labathembele kusimakathe bathola amandla bathola lamasha. emandla lamasha. Hallelujah. Bayawukhuphuka ngemaphiko Bayawukhuphuka njengetinsweni. bazalwane ngemaphiko bekakhuluma ngayi eagles la. Hallelujah. Uyawukhuphuka ngemaphiko naso ugcwaliswe nguNkulunkulu lamandla akamoya ongcwele lamandla labuye ekhaya ezulwini ungathi wena mina ngidawugijima ngiye kuphi ngiyofuna amandla lalela mzalwane emandla atholakala kusimakathe uthi kubafundi bakhe hlalane eJerusalema until nembathiswe noma nigcwaliswe ngalamandla labuye ekhaya ezulwini. You need the power of the Holy Spirit. You need the power that is coming from high. Hallelujah. Awathi ngemandla emuntu uthi ngemandla kaNkulunkulu sidogcwaliswa namuhla silapha mzalwane lalela ngikutshele impilo yakho angeke iphinze ifane impilo yakho iyoshintsha ngoba lamandla loyophuma nawo la abuya kusimakathe iyomala inceke yaNkulunkulu ideclare empilweni tethu ithi receive the power of the Holy Spirit. Lalela mzalwane, you need to open your heart. Uvule inhlitiyo yakho uwamukele lamandla kaNkulunkulu ngoba uyathi ukuthi noma ngabe sowuhambile la uyobukhona khona uyothi noma uphelelwa ngemandla because uthemba uNkulunkulu uyophinza kuphela umandla. Asicubeke sisi. Bayawugijima bangatsinwa. Bayawugijima bangatsinwa. Lalela mzalwane wase House of Praise. Dithu namuhla egameni lika Jesu Kristu na uhamba ngalamandla akamoya ongcwele na uhamba ngalamandla aNkulunkulu uyawugijima ungatsinwa. Hallelujah. 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 Uyabhala Davide uthi simakathe ungemandla ami. Hallelujah. Uthi wangisida ingabe wena akho emandla ngibani. Lalela mzalwane nangabe uthembe gogo nangabe uthembe emkhulu uthembe babo wakho uyadlala lithi live la uNkulunkulu loyo lothembele kusimakathe umuphe emandla lamasha. Hallelujah. Sithi ngalamandla namuhla siyawugcwaliswa ngalamandla akamoya ongcwele namuhla siyawugcwaliswa ngalamandla aNkulunkulu namuhla siyawugcwalisa lobu bazalwane busuku bemandla lobu bazalwane busuku bemandla uNkulunkulu. Hallelujah. Ngifuna nje ukukutshela angeke ushiye umbhede wakho angeke ushiye indlo yakho utohlala la uhlalele mahala uyomuka ugcwalisiwe ngalamandla ndothi kuwe themba uNkulunkulu ulinze kusimakathe yena yedwa uNkulunkulu katokuphala amandla egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha. Hallelujah bazalwane, you need the power of the Holy Spirit. You need lamandla amoya ongcwele bakhulumile la kuthi moya ongcwele wafika kubo ngelisuku lePentecost wabagcwalisa egameni lika Jesu bakhuluma ngaletinye tilwimi nabo lebe bangatati egameni lika Jesu usuke moya ongcwele noma lamandla sehlele phezulu kwetimpilo tenu ngithi kuwe linza kuNkulunkulu wait on the Lord. Simakathe uyathi ukuthi wena ufunani egameni lika Jesu Kristu utakupha lamandla nawusawuhamba ngalamandla aNkulunkulu lalela uyawudefeata titha takho egameni lika Jesu Kristu lithi live la uNkulunkulu ingelosi yasimakathe yafika kuGidiyoni yathi Gidiyoni khawele nemandla hamba ngalamandla. Hallelujah. Nami ngifuna ukuthi namuhla bazalwane themba uNkulunkulu uhambe ngalamandla akamoya ongcwele. Lalela mzalwane uyawuhamba ungatsinwa egameni lika Jesu Kristu. Inkosi nibusise. Hallelujah. Simshayeleni izandla.